Obefuna ukusetshenzelwa ngabantu. Ayesaba amagwala ongciwa. Obefuna ukusetshenzelwa ngabantu. Yini socialism? Asithathele lithuba sinibingelele eMaswati emagumbini lamane elive. Lokhulumako ngumengameli wensika yenkululeko eMaswati Mlungisi Makhanya. Sithika sithathele lithuba emva kokuthi ingqungquthela yemhlangano lobe ubitwe insika yenkululeko eMaswati umiswe ngelidlame nangetibhamu ngilabasembusweni kusebenzisa emaphoyisa. Lo mbuthano lebekufanele ukuthi ngabe sawubambela eSnat Center nabona nonke eMaswati ukuthi wemiswe. Singakanzi eMaswati siqala thatha leli thuba kuhalalisela onke amakhosikati nabo bonke besifazane lokuthi eItolo bagubha lilanga le-International Women's Day. Thina njengenhlangano yePhudemo siyinhlangano letichenyako nekuhambisa embili buholi nemalungelo abomake nebantfwana bemantfombatana eveni lakithi nasemhlabeni wonke jikelele. Sigungu lesikhulu senhlangano sibone kokuthi emva kokuthi umiswe umhlangano wethu labe siwubitele khona kuthula luhlelo lwethu nekucacisa kabanti kokuthi nasikhuluma ngeminyaka weliswati njengetheme yethu njengenhlangano sikhuluma ngani. Sitheke noma bazama kusivimba kuhlangana kodwa ngeke bakhone kusivimba Maswati lamahle ekutheni singakhuluma nani. Lo mlayeto lo ikakhulukati bowubhekiswe emalungeni ensika yenkululeko yeMaswati naseMaswatini onke nje. La khona sithe kasesihlale eMaswati sikhumbutane ukuthi kodwa inhlangano yensika yenkululeko yeMaswati iyini, imeleni, isukaphi, iyaphi, itimisele ngani. Maswati lamahle siyathi lokwekuthi siphile tikhatsini la khona lokunengi lebesikufisile njengenhlangano neMaswati onke nje laphila ngaphasi kwengcindzetelo yembuso wesigodlo netinkhundla bese themba ukuthi ngalesikhathi lesi engcenye sitabe sesihambe umgamu lothide. Kodwa ke Maswati emzabalazweni ipace yenqubekela phambili ayibi into leyendeka ngekuthanda kwethu noma ke ngokufisa kwethu ngaso sonke isikhathi. Sine njengenhlangano yensika yenkululeko yeMaswati nawufunza imanifesto yethu uyatholisisa kahle lokwekuthi tisikhombisa tintfo lesitibalako in our preamble as our guiding perimeter kokuthi silwe. Asizange nakancane sihlangano yePhudemo sesikufihle ukuthi thina siyinhlangano lelwela nalelwiswana nekwekuthi live lingaphathwa ngentsandvo yelinyenti. We are an organization that is unapologetic about the fact that we are against
the undemocratic governance as it obtains in our country. Siyinsika futhi sakwenda kwaba sobala in our people manifesto kuthi siyinhlangano lwelisana nekucinzeteleka kweMaswati. We're a movement that stands firmly opposed ekucilatekeni kweMaswati. We said we're an organization that is unapologetic in our resolute to fight i-exploitation yeMaswati noma ngangikuphi la khona yendeka khona. Siphindze sathi siyinsika siyinhlangano lengahambisani nekubandlulula kwebantfu nekwebunini nekwenkholo yabo nekwekutalwa kwabo nangekukhubateka. We stand firmly opposed to any form of unfair discrimination of anyone for whatever reason. We have said sinhlangano that stands firmly opposed to any form of corruption. Sinhlangano lengahambisani nekukhwabanisa. Akunandzaba ukuthi lokukhwabanisa kwendeka kuphi. Noma ngabe kwendeka kithi enhlanganweni, noma ngabe kwendeka emangweni la siphila khona, noma ngabe kwendeka enkundleni lihleze lesiphuma kiyo, noma ngabe kwendeka kuhulumende, noma ngabe kwendeka emabhizinisini langekho ngaphandle kwehulumende. Sine njengenhlangano yePhudemo sathi bophela ekulwisweni nalo lonke luhlobo lwe-corruption. We stated again in our People's Manifesto that we are firmly opposed to any form of nepotism. La khona bantfu bacomisana ngematfuba nangetikhundla ngekuya ngekuthi wena utalwa ngibani noma uvele endzaweni letsini. Sathi sifuna onke ematfuba la khona even lakithi abe matfuba labekelwa noma ngangiliphi iliswati lekubonaniseka kokuthi liyaqualifya kokuthi belingaba considered for lelo thuba lelo. Kungaleso sizathu ke Maswati njengenhlangano sakwenda kwaba sobala kokuthi thina kasihambisani ne-favoritism. La khona kuyawukhethwa indlube ekhasini kuye ngokuthi wena wati bani. Leti tinsika Maswati letenda hulumende wetinkhundla kokuthi njalo nakuthiwa ligama lePhudemo livela ashaywe livalo ngoba iPhudemo inhlangano lengazange seyifihle ukuthi letintfo letisikhombisa lesitibalako titintfo lesitimisele njengenhlangano yeMaswati sibambisene nawe Maswati kulwiseni nato. Sathi bophelela ke thina njengemalunga ensika yenkululeko yeMaswati kokuthi leti tintfo lesitawutizabalazela kanye kanye futhi ngekubumbana until size sifike ekugcineni. Maswati lamahle kusukela kwaba nahulumende wesigodlo ngaphansi kwetinkhundla
eMaswati akazange nakanye asakakuthole kuphumula. Wonke umnotfo nemathuba lakhona evela. Hulumende wesigodlo netinfungo takhe tetinkundla tenta siciniseko sekuthi lawo mathuba akabi ngemathuba lakhona eMaswati azuza khona. Siyekubonaphi koloku Maswati? Sikubona ukuthi tonke tintfo lekufuna ukuthi ngabe eMaswati ayazuza kito. Kude eMaswati langakukhomba inzuzo, kodwa konke kubheke esigodlweni nebangani baso. Ngabe mathuba emisebenzi, ungabe ngemathuba emfundzate, kungaba ngemathuba ebhizinisi, kungaba ngemathuba ekutfola indzawo lapho khona liSwati lingatiphilisa khona, kungaba kutiphilisa ngekulima, kungaba ngekutiphilisa ngekulima imfuyo, kungaba kutiphilisa ngekwakha sitolo noma imakethe lapho liSwati lingazama khona imphilo. Onke lawo mathuba lawo netindzawo lekubonisana wona ukuthi tisembonisweni atinikwe eMaswati, kodwa atinikwe abantwana bakosibani. Sikhuluma nje eMaswati akithi, eMaswati nakatsi aya etibhedlela nakuletinye tinsita tetemphilo, nakafika khona akatitfoli tinsita lengabe ayatitfola. Sizatfu kunahulumende longanendzaba neliswati. Sine silive laseSwatini sinenhlanhla ngoba silive lelimhlaba lonotsile, silive lekubonakaliseka ukuthi netimvula katisito tintfo lesingatsi tencabile vele. Kodwa sikhuluma lamhle eMaswati soloku ede umhlaba. Umhlaba lonovunzile lokhona kuthiwa ngemaplazi esigodlo. Nakungasiwo emaplazi esigodlo, ngemaplazi ebantfu abenkosi. Nakungasiwo emaplazi ebantfu abenkosi, ngemaplazi ebelungu. Nakungasiwo emaplazi ebelungu, ngemaplazi alabo labasemandleni embuso labakhonjwe ngibo bukhosi. Uyikhulumile ke lendzaba le ngalenye ilanga Maswati lamahle mkhulu Mkhaliphi akhona lapha esibayeni kaLobamba. Abuta umuntu lomdzala ukuthi sekuphi ke lokweMaswati, ngoba na uthi ubheka ngala bukhosi, na uthi ubheka ngala thiwa kwababe shifu, na uthi ubheka le kuthiwa liplazi lebelungu. Umbuto ke lomako uthi kuphi lokweliswati. Sineke njengenhlangano yeMaswati leyakhiwa Maswati yatibophelela ekulweni nasekulwelweni inkululeko yeMaswati. Sithe kulomnyaka lo konke lokubonakaliswa ukuthi eMaswati amuciwe kona, sifuna kulwela kokwekuthi kubuyele eMaswati. Sinhlangano yePhudemo sikubeke kwabasobala ukuthi sine sithi bonke bantfu labadzala labahola impensheni labafika eminyakeni lengemashumi 60 kuya etulu, sifuna lokungenani batfole imali yemhlalaphansi lesuka ku-2000 emalangeni kuyetulu.
Sine njengenhlangano yensika yenkululeko yeMaswati sikube kwaswaba sobala ukuthi akube bete ngisho omunye umfana weliswati lothi afundzile waphasa kahle nakacedza sikolwa angasitholi lithuba lekuyofundza tifundvo letiphakeme ngekwekuthi imali ude. We said no Swazi child must be deprived the right to higher education because the parents cannot afford to pay. Live lakithi Maswati live lelinothe kakhulu lelingakhona futhi kwekuthi libhadalele noma lihlangabete wonke umfana weliswati lofuse kufundzela likhono lelitsite noma tifundvo letitsite kungaba senyuvesi kungaba secollege. Lento lesiyibonako lakhona bantfwana beMaswati abakhoni kuchubekela embili netifundvo tabo ngekwekuthi timali bete timali tisebenta imikhosi yesigodlo. Intfo lesingahambisani nayo le njengenhlangano futhi lesitimisele kuyilwisa kuze kube nentsandvo yelinyenti. Sithe njengenhlangano yephudemo akukafanele Maswati akithi ukuthi kube khona umuntu losebentako eveni lakithi lohola imali lengephasi kwa 4,000 emalangeni. We want a minimum wage for every working Swazi that will make that Swazi to be able to lead an affordable life. Kude liswati lekufuna ukuthi libhadalwe imali lengaphasi kwa 4,000 emalangeni. Sithethine njengenhlangano yensika kulomnyaka weliswati onke emabhizinisi latsenga kiwo hulumende tinsita letidzingwa nguhulumende kufuna ukuthi kube ngemabhizinisi eMaswati lokanye kube ngemabhizinisi lakhona eMaswati ngema-majority shareholders. Lento lesiyibonako yendeka eveni kokuthi emabhizinisi eMaswati lebekandlondlobele itolo nakuthanda onke abulawi lesikubona kundlondlobala ngemabhizinisi abantu ekuhamba nawuthi ubuka ukuthi emabhizinisi lese acapturishe sonke space sebhizinisi eSwati ngemabhizinisi lasetandleni tebantu bekuhamba. Bantu bekufika labafana nabo Shakhandu bathethe onke emathuba ebhizinisi from eMaswati. Bondlebe sikhanya ilanga labafana nabo Nini, descendants of settler colonialists, have expropriated from the native Swazi emathuba ekutiphilisa lafana nemathuba ekutiphilisa ngelihlathi. Itolo nakuthandi Maswati lamahle besine Maswati eveni lakithi lebekaqashe Maswati lamaningi aona emabhizinisi. Emaswati atawukhumbula ukuthi besinomabhizinisi
labafaka ekhathi bobaba kunene besinemosomabhizinisi labafaka ekhathi bobaba Dumisa Dlamini nalamanye nje emaswati lamanengi lebekane mabhizinisi aqashe emaswati live liphila lamhla nawuthi uyabuka live tonke titolo lesikhule titolo temaswati lamhla titolo letisetandleni tebantfu bekuhamba lamhla nawuthi uyabuka emaswati amuqiwe tonke tindlela tekutiphilisa nawuthi uyabuka insha yethu even seyize ilahlekelwe lithemba lemathuba emsebenzi bantfwana bemaswati have been forced to be common criminals labazama kutiphilisa ngabofacada ngoba kunahulumende longenendzaba netinhlupheko temaswati kodwa lonendzaba ngekubutsisa bantfu ukuthi bayonatsa tjwala aze akhe ngisho emaholiday etjwala lo mnyaka lo maswati ngumnyaka lakhona tsine njengenhlangano ngekubambisana nato tonke tinhlangano nato letinesifiso sekubona impilo yeliswati thuthuka ngumnyaka lakhona wonke umzabalazo wethu nako konke lesikwentako kutawubeka embili inhlalakahle yeliswati lesitawuhlale sitibuta kona kuko konke lesikwentako magatsha ephudemo kokukuthi kulithuthukisa ngani impilo yeliswati lelesikuko. Every program that we are going to embark on must answer the cardinal question: how does this program positively impact in uplifting the life of the ordinary Swazi? For too long, our people have been reduced to squatters in their own motherland. Lapho khona bathi bazama kutiphilisa emangwaneni ngekwakha tindlu tekucashiso kufika masipala ababhidlitele emaswati nabathi bazama kutiphilisa ngekwakha tindlu tekucashisa emaswati emoneni kufika hulumende ababhidlitele athi liplasi athi nakathi ayazama emaswati kutiphilisa ngekwakha emakhaya lakhona batawuthi nase bagugile bangasakhoni kusebenta nabo babuyele ekhaya babe nelikhaya njengawo wonke umuntu nje etindzaweni letifana nabombonzela sibone babhidlitelwa kuthiwa amaplasi athe emaswati nakathi ayazama kutiphilisa ngekuyocupha timphahla kulamanye emave lafaka ekhathi emave lafana nabo-Mozambique nabo-Ningizimu Afrika athi nakathi ayafika egedeni akhanze SRA wahulumende awamele ngelizembe awasenge kuze kuphume ingadi maswati lamahle uthe Mengameli Jani Sithole ngalelinye ilanga lelikhathane selikhuluphele kwendlula lenkomo kusukela live lethu labuya kubondlebe sikhanya ilanga umbuso wamandla ngengwenye wemangisi. All we have been doing
ngondla sigodlo. Sibabona lamhla banetindiza. Sibabona lamhla bahamba ngema-Rolls Royce. Sibabona lamhla imigwaqo lenetiyela imigwaqo leyemitini wabo. Sibabona lamhla bakhetha igodlo all over the country. Sibabona lamhla balashwa ngaphesheya kwetilwandle. Sibabona lamhla nabafuna kuyothenga nekuyogrosa baye emaveni. Sizathu kokuthi umnotfo lo ngabe usita eMaswati umnotfo lo sita umndeni. Ithi-ke inhlangano yensika yenkululeko yeMaswati lonyaka ngumnyaka weliswati. Singeke eMaswati lamahle sikwende kuphumelele lokhu sisodwa. Sidzinga lonke liswati lelilambele kuba impilo lengcono. Sidzinga lonke liswati lelinemntfwana lelimikise esikolweni wathi nakacedza wangasitfoli isikhala sekuyofundzela. Sidzinga lonke liswati leliselitikhadlile laboleka imali kubomashonisa lafundzisa umntfwana ematiko laphakeme wathi nasacedzile wangawuthola emathuba emsebenti kutsi libuye libambane nensika yenkululeko yeMaswati. Sidzinga wonke thishela lotikhandlile wafundzela kuba ngithishela atitshela ukuthi naye njengabo bonke bothishela bayitolo nakuthandi utawuthi angaphothula acashwe abe ngithishela losekuyiminyaka asebenta njengel-casual under i-contract kuthi abuye ahlanganyela abambisane nensika yenkululeko yeMaswati. Sidzinga wonke somabhizinisi lose atame konke kuzama kufukula ibhizinesi yakhe athi lapho atama khona eve sebamnconcothela betenzela sebathi ukweleta umthelo kuthi akabuye ahlanganyele nathi ensikeni yenkululeko yeMaswati kuze live labo babemkhulu litokukhululeka. Maswati lamahle sesihluphekile kwanele. Sikhuluma nani lomhla bantwa benu bodzadze wenu bafati benu emadvodzeni avaleleke emaveni kuboNewcastle emafemini asebenta busuku nemini azama impilo ngoba eveni lawo laseSwatini emathuba kude yonke imali iyiswa esigodlweni. Sikhuluma nani Maswati ngoba bomnakenu nemadvodzenu babashisela emalolini bazama impilo emaveni labo makhelwane bashayele emaloli ngaphandle kwekuba nemaphepha noma nemvume yokuhlala kulamave labakuwo. Ngekuthi eveni labo labatalwa khona emathuba onke have been reserved for umndeni. Sithe njengenhlangano kulomnyaka Maswati lamahle awube ngumnyaka la khona sisukumako njengeMaswati sonke sikhulume ngavilinye sibambene kokuthi lolu dlame losilibonako eveni lolubhekiswe kubantu basesifazane nebantwana leliphoqelele labanye babo ukuthi baze bahambe baye emaveni langesheya lapho khona bafike bakhusela ukuthi fane bakhosele khona ngekuthi eveni lethu kunemadvodza lesadlange ekubulala abantu besifazane nekubahlukubeta nekubagagadlela kanye nebantwana.
lathi angakwenda lokhu athi kahle ngokuthi athi asinakafika enkantolo anikedwe ibail. Now is the time, Maswati Lamahle, for all of us to insist on putting the Swazi first. Sibonile bothishela mnyaka yonke le bayathi khandla working under very difficult condition. Bafundzisa abantu bethu kuze imiphumela yabo ibe miphumela lebanika lithuba lekuba nelikusasa lelichakazile. Under a system and a government lechubekako njengekutreat abothishela njengebantu labangasimcoka even. Sinhlangano yephudemo solo simile nje ukuthi mengameli wabothishela, mengameli Mbonga Dlamini akabiselwe esikolweni la afundzisa khona, neluholo lakhe alikhokhelwe lonke kusukela emiswa emsebentini. And leti tintfo lesitatilwela sibambisene nawo tonke tinhlangano temanyonya. Sinhlangano yephudemo Maswati sithi kuti khandla kwetisebenti tetemphilo lesitibonile titikhandla live nalibhekene nelibhubhane lwe-COVID. Bachubeka nekutikhandla lapho khona basebenta under simo lesimatima, etibhedlela letinetsako, etibhedlela lakhona kute emabhandishi, etibhedlela lapho khona kute imitsi. Kodwa bachubeke batikhandle, kodwa bachubeke baholelwe kancane, bachubeke babe nahulumende longakuhambisa embili kubakhela tindlu letitfutane nalabasebentela khona. Hulumende mnyaka lo lohlala hambisa embili kutsengela timoto takanokusho, tiphatsimandla, nekwenta ema-salary adjustment. Lasibona khona labasemandleni kuthiwa batawutsengelwa ngisho ifenisha emakhaya abo, imiti yabo itawakhelwa ngisho emabonza bofenisi bemabonza, kuze tsine bogambulane singababoni noma basemitini yabo ngemali yemithelo yethu. Sesiphelile isikhathi saloko Maswati Lamahle. Lo mnyaka lo akube ngumnyaka la khona tonke tinini tethu letisibambisile kulomzabalazo tibona khona lokwekuthi nemambala sitimisele kubeka inhlalakahle nempumelelo yeliswati embili. Sithi sinhlangano yephudemo kulomnyaka weliswati akube ngumnyaka la khona sitawuma kanye nawo onke emagcawe ethu emzabalazo lasemajele laboshiwe, aboshelwa kulwela impilo lengcono yethu njengesive seMaswati. Lana Maswati Lamahle sikhuluma ngabazabalazi labafaka ekhatsi oComrade Thabo Kunene, Comrade Ncamiso Mabuyakhulu, Comrade Muzi Mnisi, Comrade Thando Lwethu Dlamini, Comrade Sibusiso Ncumalo, Comrade Bacede Mabuza, Comrade Mthandeni Dube, Comrade Sgwili Vilakati, Comrade Bongo Nkambule, nabo bonke nje
bazabalazi lesolo baphila ngaphansi kwencindezelo eSwatini, oComrades Hlengonyane, oComrades Melane, nama-comrades nje lamanene. Sithi Maswati lamahle, lawa ngemaqhawe emzabalazo, ladzela timphilo tawo, emanatsi sisive seMaswati, ekutheni ngakulwele inkululeko. Lo mnyaka wenkululeko, longumnyaka weliswati Maswati, ngumnyaka la khona sithi tonke tinhlangano tetisebenti letingaphasi TUCOSWA nato tonke inhlangano tetisebenti naleto letingekho ngaphasi kweFederation yeTUCOSWA, now is the time to unite as the workers of our country and rally behind a common program that will make sure that the interest of the worker is placed before the interest of super profits of labo labadla lizambane likaPondo. Kulo mnyaka weliswati Maswati lamahle, ngumnyaka la khona sithi njengenhlangano yensika tonke tinhlangano letitimisele ngekulwela inhlalakahle nenkululeko yeMaswati. Lesi kakusiso sikhathi sekukhombana emehlweni, sikhathi sekubambana ngetandla, sikhathi sekurenewa our vows and commitment to fight side by side for the true emancipation and liberation of our country. Sine njengenhlangano yensika yenkululeko yeMaswati asizange nakancane sesivume ukukhohlisa eMaswati. We have always maintained and we insist kuthi kude inkululeko nempilo lengcono Maswati lamahle leyawulethwa kukhetha abantu nibamikise ePhalamende yetinkhundla, iPhalamende lesebenta nje kushicilela lokho lesekushiwo sigodlo. Solo sakhiwa thina njengenhlangano yePhudemo ngomnyaka wanga 1983 6 July. Sakwenda kwaba sobala ukuthi our struggle is a struggle that seeks to make sure that there is a constitutional multi-party democracy in our country, that live letfu libuswa ngentsandvo yelinyenti. Sathi silizabalazela futhi silwela live lelitawubuswa ngemtsetfosisekelo lapho wonke umuntu lokhona eveni utawuba ngaphasi kwalowo mtsetfosisekelo. Sathi sizabalazelwa futhi silwelwa live where there shall be the rule of law. Kutawuba bete anyone eveni lotawuba ngetulu kwemtsetfo. Sathi thina silwela live lapho khona emalungelo abomake nebantfwana nawo onke emalungelo eMaswati atawulingana, kungabukwa bunini, kungabukwa ukuthi lona utalwa ngubani. Sathi silwela lakho live lakhona our rich cultural heritage shall be used to uplift and benefit onke eMaswati. Sathi lakhona onke emathuba
La khona eMaswati will use their artistic talents to improve their lives. La khona sitfundi salo lonke eLiswati sitawuhlonishwa. That is the struggle we have engaged and involved ourselves for the last 42 years, and is a struggle we remain fully committed to make sure that we wage until all the ideals we have reflected on are realized. Sikubonile Maswati labanye bathi labanye bethu sathi eMaswati akahambe akhethe umhlonishwa lotsite. We want to put this challenge to anyone who says at any point sine uttered a statement where we said khethani so and so ningakhethi so and so. We are going to repeat this for purposes of clarity. What we said as Phofaneni, we said to Bantu Base Phofaneni, they must defend the revolutionary seat. And what we meant by revolutionary seat, we said, and we are on record on this, lokudeclarisha lesitulo la khona bekuna mhlonishwa Mduduzi Eric Simelane lo waphocelelwa nguhulumende wetinkundla ukuthi ahambe aye exile as vacant was unacceptable to us. We said to eMaswati, i-line of march yethu ithi tinkundla natithi hlalani phasi siyasukuma, natithi kasukume sihlala phansi. We said defending that revolutionary seat meant refusing to accept that there was a vacancy because there was a member of parliament they had elected on that seat, and that member of parliament had not resigned. Instead, tinkundla had created an unsafe situation that had forced him into exile. And we said to our people, the same message that we said will apply to the other two constituencies, i-constituency yaseHosia ne-constituency waseNgwempisi. Should tinkundla at any point in time decide to declare those seats vacant, that those seats are revolutionary seats and they must be defended. And defending them meant one thing and one thing only: refusing to endorse the illegal declaration of those seats as vacant by not participating in any form of process that would have legitimized declaration of those seats as vacant. Kungaleso zathu Maswati that we use today's address to call upon anyone to adduce any evidence that says we said khethani so and so over so and so. We said to our people, do not allow that seat to fall on Mangololo, because besathi kahle futhi sicondzisise ukuthi allowing that seat to be declared vacant and going to a process that opens a real possibility of that seat to be occupied by someone who will not echo what the people were saying will be a failure
to defend a seat that had assumed a revolutionary character. That did not in any way imply that we were neither endorsing Khetfuleth Nkundla nor were we approving and endorsing any of the candidates. We have always been on record as an organization that Khetfuleth Nkundla alusebenzi, aluzange solusebende, aluyuze lusebende. In saying this, it doesn't mean that nakwendeka kulabo labancome kokuthi they go against our sound counsel and advice bangenele Khetfuleth Nkundla lolungenamsebenzi bathi nabafika le hleze basho info nathi lesishoko nalesivumelana nayo sitawuyiphikisa merely because ishiwo bantu who have chosen to participate in a process that we believe it is fruitless and meaningless. Sina ngeke sikuphike nangabe kukhona info labayishoko lesivako ukuthi inengcono. But kuvumelana nalabakushoko does not equate kuvumelana nokuthi Khetfuleth Nkundla lulukhetfo lolucredible. We have always stated this, Maswati Lamahle, njengenhlangano yeBhudemo, kuthi first and foremost leli ground noma lenkundla lekudlalelwa kiyo elikhethweni letinkundla ayikho level. We've always said labo lababuke lukhetho lwetinkundla abasibo bantu labatimele. There is no independent electoral body eSwatini. Labo lababuke lukhetho lwetinkundla bakhetfwa with the very same finger lekhetha Mvunankulu, lekhetha linyendi lemalunga eSenate, lelikhetha lijaji lelikhulu, lelikhetha lophethe bashushisi, lelikhetha ummeli wahulumende, lelikhetha bombasada, futhi according to umthetho osekelo welive, the same finger according to the constitution, parliament ngekwayo. We will never endorse nor participate in any process that will reduce bantu lokufanele ukuthi babe tindlebe nemlomo wesive to tinvungo tekubethela indvodza yinye nemndeni wabo. So sithi asikwende kube clear lokhu Maswati ukuthi thina njengenhlangano yeBhudemo we have never moved an inch, and we have paid a heavy price for standing firm on this principle. No amount of noise and no amount of revisionism is going to sway us from the firm belief that inkululeko yeMaswati will come when eMaswati asakhona kutikhetsela public representatives that are going to be sovereign and independent from royal aristocracy. eMaswati atawukhona kutsi live lawo livakale mhla ayokhona kukhetha emalunga eParliament. Latawuthi nakafika eParliament akhone kwakha hulumende of the day, including those that will be in the executive. eMaswati inkululeko yawo itawufika eminyakeni weliswati lapho khona eMaswati atawukhona kokuthi nakaya athi ayovota atawuvotela bomake nabobabe labatawuthi nasebashaye umthetho
ungabi kokuthi lo mthetho lo utaba semseni wendvodza yinye nje lekudecide yona ukuthi usayina nini lo mthetho nekwekuthi iyawusayina yini noma ngawusayini futhi noma idecide lokho ingatiniki netizathu tokwekuthi siyasayina noma kasayini tizathu na Maswati lamahle lona ngumnyaka weLswati. Umnyaka weLswati simply means onke emaswati lafise kokuthi live lethu libe nenhlala kahle nempilo lengcono. Atati bonakalisa ngekuthi asukume emesibinzi abambane akhulume ngelivilinyi kwekuthi isikhathi setinkhundla saphela kadzeni sikwathi sekuthi kungaba nelive la khona kutaba ngumuntu munye nemndeni wakhe lo decide ukuthi iholiday litawuba nini lo decide kokuthi kutawakhiwa hotela liphi ngamalini lo decide ukuthi emaswati atawususwa nje ngaphandle kwekuncephetelwa nini kuphi abekwephi is over. Now is the time for all of us to fight and struggle to make sure that our country join the community of nations in the world. La khona sovereignty of the citizen is unquestionably supreme. Inhlangano yensika yenkululeko yemaswati. Inhlangano yenu maswati lenimenayo for over 42 years is today reassuring you that ayikake yashintsha nakancane from all the demands we have made. We want to invite each and every Swazi, ekhatsi eSwatini na in diaspora, that let's work together, Maswati. Let's bury the differences of the past. But let's recommit ourselves to the principles and values. The values that guided Babe J.J. Ncuku, the values that guided Dr. Ambrose Zwane, the values that guided President Mario Masuku, the values that guided Secretary General Vincent Ngongwane, the values that guided President Janice Tole, the values that guided President Nombulelo Dlamini Motsa, the values that guided Sihlalo Thulani Maseko, the values that inspired the revolutionary Sipho, the revolutionary Musa M.J. Dlamini, the revolutionary Mlandvo Khumalo, and many Swazis. Bo Comrade Dominic Mgomezulu, Bo Comrade Mzamo Skhonze, Bo Comrade Didiza Tabete, who dedicated their all in the noble struggle for a true democratic Swaziland. We want to say lo mnyaka weLswati Maswati njengenhlangano yeBhudem. We take pride that as soon as we learned kokuthi kukhona lokungahambi kahle, sine njengenhlangano took a very principled, resolved decision that we will fight corruption.
We will fight criminality. We will fight abuse of systems wherever it raises its ugly head. In the coming days and weeks, we will be taking you into confidence on the practical steps that we are proud to have taken and that we remain committed to making sure that we follow through and get to the bottom of everything that has happened, which has brought dishonor and shame to our good name and our noble struggle. Inhlangano yephudemo Maswati Lamahle kulomnyaka weLswati ithi let us renew our vows and commitment to this noble struggle for the liberation. Inhlangano yephudemo Maswati Lamahle ithi you continue to receive well wishes and solidarity from many progressive organizations and governments across the world who, through your organization, continue to reassure us of their unwavering support. Kulomnyaka weLswati Maswati Lamahle ithi inhlangano yephudemo inkululeko yeMaswati ayuze iphelele noma singa tisusa tinkundla sifake hulumende webantu. Nangabe bantu nesive sasePalestine sichubeka nekucindzeteleka. Njengoba sikule nkulumo le lamuhla ngiyethemba eMaswati avile ukuthi uhulumende welibandlululo wase-Israel has decided to cut all electricity supply to the Gaza Strip as part of collective punishment and the ongoing genocide against bantu base-Palestine. Sine njengenhlangano lesithemba ukuthi nani nonke Maswati siyagcizelela lokwekuthi we stand firmly and unshakably in solidarity with the people of Palestine. On the same vein, we stand firmly and unshakably with bantu base Western Sahara lesolo baqhubeka nalamhla lokhu kuphila ngaphandle kwengcindzetelo yembuso webukhosi base Morocco. We say the people of Western Sahara deserve to have their own state. They deserve to live under a government that they would have chosen democratically. And they can always count on Pudemo. We also start leli thuba njengenhlangano yePhudemo to renew our very strong bond, solidarity, and sister-to-sister party relations with all progressive political parties, particular parties such as the African National Congress, that continues to champion the cause of the oppressed people of Palestine. We stand firmly behind the president of the Economic Freedom Fighters, who has been singled out by the likes of Elon Musk to say he must be targeted for international sanctions. We are saying to the president of the Economic Freedom Fighters, he must stand strong.
and know that you have our full support. We're saying to President Ramaphosa and the African National Congress, who have been singled out for targeted financial punishment by the government of President Trump of the United States of America. Stay strong, President Ramaphosa. We are fully behind you. We appreciate the great work that South Africa is doing under your leadership in making sure that all oppressed people of the world receive support and solidarity. We want to renew our firm support to the government of the People's Republic of China, who continue to fight against the separatist aspirations of the administration of the province of China called Taiwan. And we renew our firm belief as Pudemo that Taiwan is nothing but a region of China. And once again, we thank President Ramaphosa, Minister Lamula, and the South African government for making sure that the separatist office of the province of Taiwan are kicked out of the capital city of South Africa in Pretoria. For there is only one China under the leadership of President Xi Jinping. We reaffirm our solidarity and support with the people of Cuba, who continue to suffer under the illegal economic embargo by the government of the United States of America. We stand firmly in solidarity with the people and the government of Venezuela, who continue to be targeted by those who want to see regime change in that country. Pudemo stands firmly with the people of DRC. We stand firmly with the people of South Sudan, and we stand firmly with the people of Sudan as they continue to struggle for a peaceful resolution to the conflicts taking place there. We continue to urge the African Union and SADC to work with even more speed and determination to make sure that we bring long-lasting peace in the Great Lakes. The people of DRC have suffered for too long, and like all people of the world, they deserve to live in peace. We continue to urge the government of Russia and the government of Ukraine to strive to find a peaceful and amicable resolution to the ongoing war between the two countries. So many lives have been lost unnecessarily. Pudemo is a party that believes in peace. Pudemo is a party that firmly believes in the respect of human rights. Pudemo is an organization that firmly believes that no government can rightfully claim authority unless it is based and it is an outcome and a product of a free, fair, democratic process that ensures that the will of the people reigns supreme. Kulo mnyaka weLswati, iPhudemo Maswati Lamahle ithatha leli thuba
kufisela insha yayo iSwayoko njengoba kule nyanga letako Swayoko will be going to Congress. Phudemo wishes Swayoko a fruitful, productive, and revolutionary Congress where our young lions will be renewing themselves and in an environment devoid of any external influence outside the members of our youth league. They will be determining who are the best women and men to lead their organization. As the mother body, Phudemo will continue to tirelessly work for the reunification of all forces of Swayoko. We will continue to work towards bringing home those who are in the wilderness. For we believe, as Phudemo, that our young people and our young lions are stronger when they are together. We commit in this year, Umnyaka Welswat, to work tirelessly to make sure that all political prisoners are supported in a very meaningful way. Phudemo takes this opportunity to salute the brave men and women who have availed their skills to represent the unfairly incarcerated political prisoners. We salute you, comrades, for notwithstanding the ever-present risk when you are a lawyer and representing a political prisoner, for refusing to be intimidated. We take this opportunity to say to our young people in the country and abroad, the future belongs to you. Do not allow a selfish king to ruin your future. Do not allow a regime that prioritizes drinking alcohol over investment in education and employment opportunities to ruin your future. Do not waste your life on substance abuse that includes alcohol and drugs. Instead, Buyani and join other young people who are in the struggle to make sure that you are counted among those who fought to bring a prosperous, better Swaziland, where every Swazi will be proud to call the country home. Maswat Lamar, we need to fight against this regime that does not prioritize your welfare. Kutan sitaphi Maswat Lamahle kutsatsa timpelasonto nijabuliswe kuyonatsa negidza nithi naniphume emgidvweni nibuyele emakhaya lakhona kude kudla, nibuyele emakhaya lakhona kude emathuba emisebenzi, nibuyele emakhaya where gender violence is rife, nibuyele emakhaya where crime is on a rampage. Titsandzeni Maswat Lamahle. Fight for your dignity. We are more than worth a pint of Bukanu. You must think about your future. Zindlani
ngelikusasa lebantu abenu. Ningavumi kuthengisa ngelikusasa lebantu abenu for some few evenings of a night out that will benefit nothing. Your organization, Pudemo, will continue to stand with you, will continue to support you, will continue to raise your issues inside the country and outside the country. In this year, Umnyaka Welswat, our organization will be taking your concerns and grievances to all four corners of the world, to the regime that has made it a hobby to make sure that Pudemo is targeted. All attempts by Pudemo members to meet peacefully to discuss affairs of their own country are violently disrupted. You must know you can never defeat our will. You can never shake our resolve. Nothing that you can do and nothing that you can say is going to shake the foundation of our determination. We know that we are working day and night to try and plant counter-revolutionary elements within our own organizations and without. But we want to say to you, you shall not succeed. This movement of Mario Masuku, this movement of Dominic Mgomezulu, this organization of Simon Noche has defeated many previous attempts brought about by counter-revolution. Every year, we welcome even more determined young men and women who place their skills and expertise at the service of Pudemo. The sooner you realize that no amount of violence, no amount of nefarious means of trying to eliminate the leaders of our people will ever cancel out the burning desire of our people to be free. You can kill some of us. You can kill all the prophets of liberation. But we are never going to extinguish the gospel of freedom. For it burns inside each and every Swazi who long for a Swaziland that all of us will proudly call our home. Kulomnyaka welSwati, sinhlangano yensika yenkululeko weMaswati. Sithi Maswati lona is a year of action. This is a year of recommitment. This is a year of full defiance. And this is a year where each and every Swazi in all four corners of our motherland must ask himself one question and one question only. What is it that I am doing and I am contributing in making sure that kulomnyaka welSwati our liberation gets even closer? What role am I playing in ensuring that kulomnyaka welSwati we will look back and say 2025 was a decisive year because we recorded many gains. You must never be discouraged.
No amount of the difficulties of the moment should make you doubt or hesitate the fact that freedom shall arrive in our country. We take this opportunity to thank all of you who have reached out to us as Pudemo and other organizations to say, here we are, Fumanitsine, you can count on us. And we are saying to you, stay on your post. Listen to your local leaders. All our action and activities will be communicated through our own structures in our own most effective ways to avoid interception. From today onwards, as we prepare for our upcoming event of April 12th, your local leaders in your cells, your local leaders in your branches, your leaders in your region will be giving you the line of march. Your movement has worked very hard to make sure that the commemoration of this significant day becomes a memorable one. Siyabonga Maswati lamahle kuhlala nathi. Kunengi lesitawube siku-announce kulo mnyaka weLswati, but we have taken a tactical decision owing to the infiltration that we have witnessed and guided by our own gathered intelligence that most of the activities we are embarking on will be communicating to you directly, as our foot soldiers will be crisscrossing all corners, mobilizing and informing you ukuthi wapi ama-activities lesitawathatha. Sithathe leli thuba in the revolutionary spirit of Comrade Thulani Maseko to pass our condolences to the family of Babe Bishop Meshach Mabuza, a leader of impeccable record who passed away few weeks ago. We say, Mshengu Abalala, Mavuso, we will continue to abide by your teachings. Sitsibabem Pishapi, the role you played and the love that you had for our country and for the people has left us with a readable book and with a source of wisdom and lesson that we can always defer to whenever singasabona embili. We equally take this opportunity to extend our condolences to onke amaswati lokuthe in the past weeks asishiya emhlabeni. We particularly pay tribute to those Swazis who perished unnecessarily because of the failures of the regime to prioritize e-health care eMaswati. Maswati lamahle, inhlangano yensika ePhudemo iyanikhathalela, iyanithanza, iphila izindlangane malanga onke.
Kungako lo mnyaka weliswati ithe ayifuni kubona nalinye iliswati likhathatekile. Sithatha leli thuba kunivalelise wonke emakhaya, siyabonga kusipha indlebe. Like we have said, please watch out and listen to your local leaders as they relay the information about the next course of action. Amandla.